Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irenas Cro Cafe. U ovoj epizodi, u ovom videu, ponovno vas vodim u svoju kuhinju. Odmah da kažem na početku, svrha ovog videa nije da vas naučim kako peći kolače i torte, jer iako volim povremeno peći kolače i torte, nisam baš iskusna u tome, pogotovo ne toliko da mogu istodobno mutiti jaja, paziti na pečnicu, na temperaturu i snimati video za vas. Tako da, svrha ovog videa je isključivo da naučite neki novi vokabular, neke stvari vezane uz shopping i tako dalje. Odlučila sam danas peći tortu zbog toga što slavimo jedan rođendan i torta je čokoladna. Pa idemo vidjeti neke od sastojaka koje sam danas trebala iskoristiti. Ok, počnimo s osnovnim što inače uvijek većinom trebamo za peći kolače i torte. Dakle, koristila sam brašno 00, jer tako piše u receptu. Zatim, obratite pozornosti na brojeve. Za ovaj kolač, za ovu tortu mi je trebalo 1 jaje, 2 jaja, 3 jaja, 4 jaja, 5 jaja. Dakle, ukupno 5 jaja mi je trebalo za ovu tortu. Zatim naranča, ali narančina korica. Pa mlijeko, malo mlijeka. Naravno, prašak za pecivo. Maslac, malo maslaca. Zatim, omiljeni sastojak. Tamna čokolada. Dakle, ne mliječna čokolada, nego tamna čokolada. I da, jedan od glavnih sastojaka je mascarpone. Ok. To je kratko to. Dakle, neću vas voditi kroz postupak, jer ga ni ne znam na pamet, trebalo bi koristiti mobitel da vidim korake. Dakle, ovo je ta prekrasna torta koja će ići u pečnicu uskoro i po njoj ću staviti također preljev, ovaj bijeli preljev. Pečnicu sam već upalila na 180 stupnjeva. I to je to. Držim fige da torta uspije, pogotovo zbog toga što je rođendanska torta. Dragi svi, ako pratite ovu epizodu na SoundCloudu, video i vježbe su dostupni na mom Patreon profilu. Patreonima velika hvala na podršci. Komentirajte ispod, jeste li vi nedavno radili neki kolač, neku tortu i uspijevaju li vam inače kolači i torte ili ne. Hvala vam svima na gledanju i na slušanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!